हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ मु लकीर सब दुष्टामी कथा कहे ना आज खाଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୁଆଏ ସେ ଟୋଟାଲି ଖାଏ ନା ମୋ ହାତରୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ନ ଧରିଲେ ତ ଟୋଟାଲି ବି ଖାଇବ ନାହିଁ ଫୋନ୍ ଧରିଦେବି ମାନେ ସିଏ ସେଠୁ ଉଠିକି ସିଧା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣେ ମୋର ଜଣେ ଝିଆରୀ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ବସିକି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆରାମସେ ଖାଉଛି ଫୋନ୍ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି ସେ ଫୋନ୍ ନଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବନି सब खाई दो ना किए खाई दो आंटी 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 दीदी आलू का बड़ी हां आलू का बड़ी हां आवानी कौन होना और कुछ एक है देखले तो माने कहाँ घरे छुआ एमती जे तमें खुआइले खाऊ नथिबे आ छुआ संगे बसिकी माने हस खुशी गपी सपी खाउथिबे आ कमेंट निश्चित कहबे एमती हो कौन